Kako je stvarana UFC imperija? Da biste shvatili kako je UFC postao biznis model modernog doba, morate čuti ko je Dana White, jedan od najuspešnijih biznismena današnjice, za čije mečeve se interesuju svi, od Donalda Trumpa i Vladimira Putina do Elona Muska i Marka Zuckerberga, ali kako je došao do toga? Bezbrižno detinjstvo nije imao, niti ga je život mazio. Otac mu je bio težak alkoholičar, majka je radila danonoćno, a Dana je shvatio da će u životu sve morati sam. Kao klinac zaljubio se u boks, asfaltirao je ulice, radio kao izbacivač u lokalnom irskom baru i portir u hotelu Boston Harbor. Taj klinac je izrastao u biznismena i osnivača kompanije UFC, čovjek koji danas vredi više od $500 miliona, a njegova kompanija više od 11 milijardi. Sa 19 godina daje otkaz u hotelu i kreće sa volontiranjem u teretani. Polako steče znanje o svakom segmentu posla, od toga šta se radi u uglu do sparinga i treniranja amatera. Upravo od posljednjeg pravi svoj prvi biznis. Toliko dobar biznis da